Nimbola. Nakabali na sema talmay na ikaono ni nonta vitalanoa and nongo ibata-bata na madongo and vano numiri tikina na nonda marama era do bakitebe na kakamburaki and radio sana walesi da marotaka ni sa yato mingkona nonda marama bulan tokai bulan sureti na keni karua keni katolu mai atero keni matayo ne mai tengi kimbau sa karobitan tino buke lulu keni karua o na marama le tama ngau andi leite inoke keni katolu na nonda marama bulan ni sema sarti mai Oklandi mai Aotearoa kana kutikenda kasimati kenda kina bono bakaturanga o na dolase vinaka bale buna no sema mai and then rongoda mata ko dola ser me tikabuna na nonda vitala noa me tawara kirna kana bo ersa nangai tikabu meredo me bakamalu ye me bakani sema sarti ko koe na bono bakaturanga o kandabo and then ronga tala mandakida na ser totoka and then do ronga da wasma and nongo program wir ke na wekanda me kandabu erando me pakitabi na liwabia no tokalau na nona langata o inoke maravilala o nitaka ni na marotaka nimbula vinaka. Na tokalau embarawi kei kandavu gera tu namangu enandela ni veivatu aliwa ni singani suru na toase ni ambaki taula kovatu nambaravi lomani lutu somo nakaromo ambolo mai na serepoli tu mai tula kovakoro marau tawayalani Marabundina na wasa-wasa sekabula kadakau era nunu na daurabo iwanua na kamandava marau niyambaki au mai nonu yatu ekandavu nakaromo ambolo mai na serevoli oh mai tula kovakoro marau tawayalani olhei metukuna orindina na yanu mai na saudade.
diri na serango da marotaka na domo totoka talaga kalangata tiko na sero ya ya nangono go mitan rabo kumbulu sarango kibuana nonda marama bulang to kai bulang sureti o bulo wa malaini linga lewu mumbulo binaka bulo Puluh binaka terisi binaka sarvalip na besureti. Mi waita biyan balik laka ng bangwa. nakavale besar na sema tiko mai me bakani ulu tanga tiko ni madongo na nonra pakabini bina ka tiko ka ni na numi tiko o kem ni na maramo ni bakai tabi en kadi kadi baki sana kam buraki en walesi maro takani o ndo talanga bira na marama berto na sami bai tabi arada buta talchunga na idamuni babi ni bina ka taki na venga kene bilu taki ena nomu venga tiku mai viti wakatal ngaki nung komeni silandi ke ramu tanga ni teka bunda nantor vitala no roni pa matal tike mni matanga na nomu bonua ni o dabutu mai ke nomu korni basu ke na nomu buli nah Naka tarisi ayao au ngone ni nawe somora brabi penga au wasui lawaki na kaseleka kandavu au kito pola kaumbula i balile wilo mani poro rewa. Nabuna ya baletan na usena ni tobu when marama may balilebu may rewa. Manikito walay kina balilebu. En nito ratu walay balilebu rewa kito sa walay tungaki na meron kumengo. Iya, ito ngone ni naway somora rabing beka. Iya, au baya dati ko itabuki be na nungyata may tabuki. Kau kila belum malay ni na nobo ya na nungyata wa baya kina. Erelele bernano manayaw may kandab nga. Resengan baletan ada tiku beyau. Resengan ikilan yung ngone ni bengka. Ya au bulai suba nunggu au ngai buli high school ole buli na AOG High School kima mina nangone kima mtiko kutaka na AOG High School may kinoya enangone ya lilip sarbe kima bitur makino buli nangone ni dia kima buli batekya o tiaw sata kasaray na Direct Technical Institute nangone ya kwesa FNU tiko nangone ko le buli dakdaka na tatakpa secretary nung mateni dakdaka ule dakdaka USP tachukin na USP nangone ya ule dakdaka pa secretary sa buni pola banduan na professor kay ngilanja la kanle kasni buli tiko siya nangone ya yan nanunggu deway na kadibaki sa nakakamrak yung palatar lele berto na nito bubale rasati ko kaya na maramay taki mambimbi bloware walui kabulengu bloware blowlebu papi green ati mami ando mataw biyaw na la kumondo letu patatu kerito ibalwalesi nira kadibaki ko mambimbi yung bloware walui do kero bebal katsara do lentambe patki koya do babuli da pabiyaw lep naka sangan babuli da ngabiyaw nakamin nakian nakakamrat babuli da pabiyaw na ito inda marama nakainda na pakai tora sinilong mga ni balniwales ito tumba talaga napikanda pakai tora nito sa rongot ko na danda nando ponda nakabayan do babuli da kino ko au sinto mula dam nangona iya yo sanga stara ni alamang kusara me ulikat kada baksara walilengaya kito sa ngole may New Zealand babitinani ito ya dumike sa tigubuti ko na nakian na sa tigubuti ko nakian na mga takiti ko na basabaka ano Radio New Zealand sa tukin sarma may sando talanga na ito na wiki ito sa manitur sarani kino kito ya o pinautuisu ya ito dondo ko na itumbong anda Radio New Zealand Ibu Meka kita satu sartu kini New Zealand ini bernega itu tak kena 531 PI itu satu rotu na Radio New Zealand sawat ya saking mamigay itu tak na radio na 531 PI itu satu kisarkina letu bolkina lelaka nga nangona ni kadibaki iya kito ba kito
Wakaivoran paleta merau ni kita utiko iloma na viti batang ko ira na biya doon yung taliso kito to kayo kito ira valela katungana no dawa ni ngoni ni kat kadibati ko sando tan sara ya ati uti ko metya um na ka tarong ti ko na nanunggungan dan makat kadibaki doon kaya undo maruta kan niu kaka kat kadibaki ko sang wala nga ni baikain da nanuma menta kadibaka wala ta na recho nda tiko na recho so nakain tundun menta pakadore matay mindando tuko na bir na lilibon wana kaya do tipo mindando wareta ka pandundo no naka batawira nirasarong wata nga nakaw tuko na irasabang bauta sara erabang bauta na kaya ko na tuko na tipo Waya kwa babu na tiko na nito toso tiko kita tos tiko ngango inis iya otero babi ni pinakataki na bebu kitu ni mata ni tu ni silandi mero kini toso tiko na ne mami waitabi tiko pambimbi ya wakili kwe kito ni toki sandale lebsar ngo ya kero sa lebsar na bika ya tiko na nanda biyasa ni korong ngo ya kero kito ondo no mani dondo no merkilatal nga na bika ya tiko na bese kakina na be may nando kanwa may biti Sa totoo ka sarangay, timbal-bal na nung mundo lay malawir to nga na marama, to na tabale morto na maramay na balwales, sa wakasati kita juga di nomu mosalibuli talaga o salibay tabisa. iya tabul talaga sabay tab sartiko may baka watu ko dati ko na kima minangon na kima mi buliki na kima mi babuli saranga may wer na kanan daun din Tila. esta nga ni datunga bango solve kanta na microphone sanda bosa esta nga Lauray na to ni mom Lauray na to ni mo bosa nakin mo nakilabi na katiko na bosa ko pagka nga takan doon sedala nabita kada anda babuli kina ngay murit ko manda na kaya na namutambaka na battery sini kato do kaya Lauray sa naman nga weekend na nanda bosa na ito ni bosa na kato do kaya anda babuli kina kalau ngata ni mo babuli may beso na vira na marama usaka o di orto bloba iya do rati ko talaga naturang rendo bi batawli do orto te talonga o se buli may na kulto te talonga wame wanganisani ni kima mi se buli may be irango nangona rapo sa kinana recho ando tanikal na matanggali and the sarong nga sa ndekila na rako-rako ni bosa na itoto ni bosa ya sa kasasa nga tiko nangonong ko utia kito sangge mi taka pata ki CTV ni raturla ka kila kwendo tantal nga ya na be matagal bosa ero ni tabuta ki nabi ka ero ni takava nananando bila ka Kima mi kalunga tani kim se buli may baya undo sa nongonong ko undo nga tiko na kat bak sa rakat tiko nongonong ko sa sang sutin ni sandotan nangona okay kima mi sendotan ni nangona kima mi buli may kinangona mi kima mi kakabrak kina na posa na ito ko nakakidala ko ba posa sa sang sar nongonong ko aure ronga tiko ni singa ni sabaro dolen don na koran buli ni media school level to na PG University au o taro waba ko tanda na tuku taro nga endo kina na na tiku kina na venekula bakana basa bakabiti meron ni tauri talaman kina so na leso ni baya na nanda kakamraki na itoke ang bimbiti ko kenda na maramay kenda dando manggosa na tuba na bosa na kato do kaya yeah nangyay matal na ngona Sa Basta na nomu wuli ni semberan yo salaki bakitabi tunde na mo kadi bake tapa na balabu ni ngona mo wuli chukin. Ito may FBC na ngona ya wala ka ni bulono na nanda politiko anda sa nga ni buli nga nakatpakin da buli na buli ka na itutuko da buli ka na news kakina na nonda boitabi na nonda
Vakavason na kanibe bolie na edse mendaron ninda vakavatal ngaya utiasan danga iti ko nangona mendaron ni kubita patakinan do na programo to produce a program kakedan da buli da kedamay da dobebu ke vera tua lesi na roni iti ko no pabeke mami na tawe ko binakata men piu ni pua na kakedan nanti kita kimandanga ni sere na ngona ya do kambing bicara na kena piu na sere na sere na biu na matakalalay kena sere na biu na singalewu mendonya na ngoni ba singalewu kena sere men biu na ngoni ba kabi sini biu tunga ba Italia na sere to tukuni weekend na kakebea enta ba buli dikin Kaso ni matakalalay mera andra may na marama mera takati ko seta ba ira sarmo da na sere sa radang polo tu senga me lako bata kene katalao lako bata na ngoni ba singalewu kakebea evo enda buli da mai au kangona kina ni marota kana ninda buli mai vaya e na itobo ni websaki na walesi oi o ti anda ngendo biwe kanda so menda bi interview take se menda betarongi na walesi ya santo tantala kana tambana ya na solo weekend en dua o ti asanda kesanda mata usar na takavas na ngai sultal weekend so iya Totoka saranga kembali dot tali tok na iwalwale ni iya vuli bakai ndare de modo kona ni lakobata na bosa vulidi ngalakobata na itovo sangai lakobata chungara kena vulidi na kena tambaki na bulukau na beka kede Gori, na lomni rumwe sandi gori. Sangai la kupat ko iya. Enda babuli di sarmanta nga ya uron to nakali kubeya na babuli di berto na marama men na walwale sik na no di sulsul. Enda tiko ninda taka tiko na kuno baya. Kito nga babuli di saranga makako ninda lakan da bali kula kalaka. Tabay sulira na besi nga todo kana kende re la di walwale simpat tatawat ker na turanga merako-rako. Men da lakon na mataklila ito tuang guando bare di kema meriki mem do lakani go siti venra turla. Inda sampasikan na mataka mental ko yani. Kwento bandi ke bike mami to dok mereda o te boy suludavo ni turani sawa. Ya nakango na ba yan da public kina ya undo kilabi na kendo tukun bikito mloba rewalu mloba sti rewalu ya inde sulsulu e barita kikenda ber mandangan inda tolaw na sunda menda kadibaki sa barita kenda tikmandangan kendi mandi sulsulu ndire drive beta kedibaya sila todo ko iso marau di ko gabuto chukumay na danra tibi talonga o ami mga nini gabuti situben raturala patikirto na maramo ni gabuto chukumay sanjin belum basemata Mas matar bro ba pikrin pakakino na soko iya na soko kwendo babli ke mami tu kuno sa tunga banton sindo mix ko na bose tu kuno ando tu kuno beki mami bose indon ya sindon ya na beka ba anda buli da saranga beki mami ke na buli ti kumaya awambo ti ke mami seni mula dawra na beba buli di baya so beki mami se tiko ke mi sembula tiko na ngonongo ke mami sa merongo de tiko na ito bani ka kambura ki na ngonongo santo ten sara bisa iya tabisaw sarang abisaw dan kaya untuk tiko na berto na nong wiki mi tanggaraw na nito to di bosa na toda ninta bosa tiko na recho me magbosa me rako-rako me mga tak na bosa to me na bosa ta kantina wala tinda sa ngani kila na barong tiko pala sarang bale maramang bale rando barong weekend ini selain teman-teman lelebur la kumay may barong radio talike resenset do barong radio may bitir pero may barong radio talike rando ka dotan sar na kalas ni barong radio ni Island dotan may biro may bitir kito lew na ngona kito barutak nga na kito barutak na nito news kito wili ka bakabiti iya kito pero talaga may na news verto may na FPC bakit na BTFM so nakabaya so na vital no sada ka wud kito ran may bangat haka so ngon kito takapsar nga kito na vital no balatin ko pila kito na radio na bongga KBT Aotearoa
terus ngabul ke banawa. Karena Gina. nito program mena produce takin na basic atodok mena produce takin na program. Mena ono ni mataka meta na tin karuan ng bongilew gay program tektal mena tin karuan ng bongilew meta batale na matakan singkan tua. So nabingon na todo ko sana reda kede tiko na program kede amen meraw ni rabarong kina na lewi bitir sa me tuike baka kina bese burburtale so korido Yes. barong me bikito. Seduli bida manta na wir nakatiko na naman to Stacy di Ito bona bonga ki Aotearoa. ponga KBT atero. Bonga KBT Aotearoa. Right. Ito leto luna tukenike kene kabati ko neto technician turangan di balangi. Roti ko neto correspondence may biti. Do me Australia. Indo ti ko Amerika. So ito ndo lakwerto na ngona kebe. Ito na kabakada katingod me Amerika na kanibinding tingi baro ya tingo Mm. Roni ra ito Amerika ito meta kanibika ito me sterili ya nabika kebe kito roni kambura katal nga militar nobat keto ito na nito dorbo full time saranga na tipo na nito Facebook page mena update ta kede tiko ko na ka kede mbi wana recho me tiko talanga wana nito Facebook page meron ni rakilati ko na leni banu na ka kede ake bakar na galata ni rongo de na recho ira ran lako na nito Facebook page na ron ni rede kini tukini ya Ai. Ya, reza hewe kuni na barang uti kumain to boleh benaka John Etini, boleh benaka Lavia Williams, maklesi balakana benaka bali bikim na pakarong uti kumai. Sati ko talaga na to Facebook page na bonga KBT Aotearoa. Na marota ka ni tiko talaga so tale na steseni baka biti era bagate ko na taunta ko KBT. Na marota ka ni tiko bat kikenda o bulawa malaini lingalevu ento na marama san kililevu na buturarani kadibaki kan total ngana ngono balabu na non na bingare bol mikin bulo bada ba sona bole wasa taba e na nomu bakita be na recho mai viti bakatanga kina e Aotearoa e na buku ni itabi ni kakamburaki. may biti isang suti balatan may biti nimpera nindo na kaya ko kampuraka na recho sando reda uti na nomu lulu batak sen namu ratualis nda kami kaya nakakede ngendo ko maybe ko na studio mo may kadibaka se me barota ki mena kadibaka ko sana reda kede may bagando sana bando niya may dindiki na yaw tero tu talanga na lawa o katikenda nang kimem nakadkada baki na lawa ni Broadcasting Tribunal in New Zealand tiko na kayo ko ni kaya na recho tiko talanga na kayo na sino ni kaya na recho kimem nangon kim baki na kim garaw na tiko me kim mi kako ni takosopa na vanua sin doon ni kim takosopa so amen garaw na sar na kay kambraki doon na nabitala no mandangay doon na nakanga do betu ko nanto nangona o siti ko na 581 PI kito sa dadati ko ika darati ko niyo mairita au interview ta ki taltala ako ilambat na nero ulutanga ya senge wadi tikong bangakin ng Baskovit o bitalo tanga balilay au nunggu nero ulutanga o kabi ko na nondar ulutanga ni ko taltala na dava nila ko tikmay na tugtug ni Baskovit inilevo na turang era dulu tigo balbibes era ulit wesele nero ulutanga ya iyo taltala ko ilambak very thorough ko tangani dona kay isang nero ni walang bani mama na wane raw be talanote ko na recho. Iya, rela ko yan ito na liwusar talita karamarota ka na talnoya. O tingay lako yan ito na complaint, lako yan ni Vikito Ibalwalis ni Suarez ni marota ka na bitalnoya. Ni batang bakin to berto na lot Wesley. Yan na ulit ang asar nga yan. O tiya, gay
Kung veo na nito iluluwa taka nito siyo, poi siya nga ngilak may nunggu bola mi usaba de ngui manda mo suspend tu. Kutya usaba binibinak sarkin. Au sanga nikila ningaira ni dina ni interview ta kapabiti. Sanga nikila ni rabarorong tu irna dokter ketibaki na was pasifika ti katalga ni kani song. O ira ke besarangai wasamai. Tau doko. Ira may irna ti na was pasifika Australia New Zealand ke tangai wasamai mer topo niau. Ni betala noya sanga ni ndondo me bagadur kin me takakina nunggu bagadengui. De bagadur kina nunggu bagadengui. Na pressure ke de nika sanga lang may vanito siyo meu merto reinstate takiao ke sianga me watik me ana kini tukun. Kung ano ang tukun tukin na ninda takam dan kana recho tutal nga nakairo ni ratakam nando barromay. Pero ni na biteni don na batutu nisindon don mo rakaba vital no kina sisenga. Kaya kipakanda vital no na richo kende menda na rita saraba binaka don dono nakanda na vital no taka. Ada seni pakapuna na vital no ataleso. So nakabaya kalale baya. Sini kalale kalile don dono menda kilai. O wakati ko ay Islandi itu na lawa e baudi kanda nando kerketiba. Sini ko ni no lakutan yung meki. Kaya kama nga enda posti ko baka biti siya itu ke. Era tiko talaga na kilana was ko ito ke era na pito may nang robatu tu sin talitak sa marot takay. Sa etiko na law in Island. Kasi kailangan na may biti ng anong ko. Tiko nga na lawaya sa sastyanga. Ike man nga ya in Island. Kimam sandong garon sa nga nando kakibaki. Nabeka kimam konkreta ka walis. Totokan sino mo se mai ai ni tiko na lau ai na lau ai vir kotor na vika e dodono monita kawa kena sing dodono monita kawa. Kembali balik sana bingan rep saranga na paparau. Iya. Ang tanah babaraw kaya nang dabuli tanah be kato do kaya iya. Man tanah kilati ko na dabang daron kuna kaya na dabang disinto kuna itu na boundaries men di bilo may amen daron ni kauketin na be kato do kaya iya. Iya nangununggo mantanga ito ina kung activity o kero totok sarti ko na bengkarabi challenges nga kwera ti ko nangununggo na kaya na bay labtas ti ko na nandra na ni mami PVT ko. Kito doon din kito PVT ko may privately. Sangge may Facebook na mata nito. Sangge reda na mata nito na kaya ito para ko. Lang na ni COVID-19 bagsaw din do may na nito award may na mata nito. Na nito pagkangataka na nito seseni may kamurak tikin na kato kung balatan na COVID-19. Bila ka kinanito duro ko lay enabe community ka din Island babiti meralay interview tek may na lewi bitir sa outero me laurai na dawaira binakata me bakay dori na kakeda batikima me ada kabike na COVID-19 drive baka biti yo kala nito doko lewi kuno taleso kito kalunga tani kito hindi kita kamendor na sini ni kakamuraki sulbibi kito na gaman award paletanan nito bitabi ni COVID-19 pues sarto rin kinamatan tu na nito Bengarabi ni doon may kito Bengarabi tiko sarto kito may kinabakilawon tos tipo na nito Totoo kasaranga. Nam dos tesen ni ketika dipakai tiko me kaibe okalan. ito chikoy West Auckland Oh, saan din ay? West Auckland. so ito wati ko may otahu guys sa ngona ni COVID kakede sa sara songo-songo keda na bibuno todo kasama nito kimay yeah ito tiko nga na nito office ke it's part of my home na nito pala nga tiko na nito studio ike kito kadbag tiko kina Oh, totoo para kan din ay? okay
So marutakan ni talangan do correspondent radio staff may viti Iya, Merika toto kasarangan itu era pitoko ni may nanam do bengarai. iya. Kita bergerak kina may biti kina rua itu yang tetap mena karing kito nakin karon do kamen na binti vitaliso kan politik kito ito kabata kakita nanguna ni pre-election may ni nabi song ba politik ito doko kito rato lebaro takibito ron ito correspondence non royaya kede ni dakdaka ito beli ito doko in Islandi kay kaulak nito technician lay babuli di raw ka set up takiraw pala meron ni raro na non raw wako tamen ito tuk nakakede begitu in Islandi ngo baru laktal tu nito technician ng turangan balangi malay ready raw tali na daw tali binakati may bakit may malat ni weekend na ti ko atero weekend na ti ko atero to na kana ni meninganda weekend to kila na ti ko may wiki se ode ko post ko kwa ondo to ko na ni vera role interview ta ki PM sen role interview ta ki minister go ro sana da kapsaran ro appointment ro sana la ko role interview ya sara singa ti nga ya sana la ko mai na na record ke dia sala ko mai ro direct saranga na non ro load mai witi na ya may na nung ko station ke sa natalin lagay bendiriti ko sa salak nga maya through the system iya naman ko santo tani santo Ina, tani na technology santo tani sar afidero. ilusin do record taki na gay bako tayo ko sa senga pero sa boss ka maybe sa online sa rikebe kito ite Santina. May na madabuti chiko na buli hmm. dhambi akaso na buli barutek verto na numu leonitimi bulo. Okay, o kalungatan ni araw na nung maybe pero wala ka talaga na FBC but kaya we Rosa independent Rosa na kay privately work ro takab kaya may biyaw nakakita non rongo na Rosa sa nga ni kakak na FBC Rosa kaya so Rosa taksar nga direct may bekito in Island nabagkaraw ta kinaka oron do torong yung may na matanggalit taro bata boy pinakati na torong PM sa na matanggalit taro bata na torong beka do baro ta kan live na ro taro ro ro gendo li pakurekya me me la ko bata kinakakito pinakati ko mikito kila kung ano na bulya au babi ni binakin ni sa bulida may sa nakaya oro ni may nakabataliti ko o may nuguro may tigatal ni Islanda may buli talike o kapital nga na ng production and in ng media course Unitech uh, which was part of my communication degree o lay bulir talmi ka lebo na may nabikata ko ya tundren ren yung tatakababalang kaya nababititaki o kaya do ya and then do baka samtak talbaru anim beran ninda baka bitita ka endo na ka menda ta kabatiko ya babi ni bina kinder to bito ko ni bina katiko ng timi so na kaya na mista korto na ripikta ka na ana be kala lay baya ke kanda baka baka kilak ke bitiko na kanda kabatiko pero rosa Sa totoo ko sarangay teto kanirto na numital chuk na nomule ni timi bakatalaki ni bikim ni dina bulo ni sa bil sang bul na baki betol sang bul batata si CV na nomu takataka na tamba di kali baki ya wase tola batik na ngoni sala ni buli ta wase ma tabir na parang chuk mingo na bimbi ni nonta doktor baka bimbi na buli ta nga e soli me bika de menta baita bikin. Kailan bimbindi na balatan ni Vika keventa vaka bandan dono venta tipo na non kila na Vika enda ngandre menta menta pakai tora mata ike vaka iko kila ni konanda kadi kadi baki se vina kata mona lako ya ni kina buturara ni kadi kadi baki se na television se na radio and dono mo bangara so na guli e mena buke iko kina so libu na buli baka madabeke ito ya tero libu na tampan ni buli pike era ninda buli da ndala kundale libu na buli le libu lala yo ndo la ko ole ti ko matanga
me urongo na kai ba matala tagtiko sono workshops wa lalain do ta ka do le tikina morma but sianga ni baleti ang baleto na lakmo na roni may pabuli dirto kinna no kitin sianga sono ngone kito to ren la ko se ba ito na lak may biti man nga do kerero manok may biti meron do lakko na press conference do meron tikin ro kakuni ngol ro kunila kun ro kakuni do ba welwel sono ngone ando chuku sara prime minister in lo toka oro mero di sara kya batti ko non ro lori ro ne di kya se no no ti pale tanai tuku tuku mela ko sara ngama me kakuni tange me tuku no chiko kenda ne tuku tuku mela ko mai ver na tuku na mai me kakuni tange me tombo tombo ngai lo man tale takap sar tu me do ne tuku ondo tuku na vera ondo pena kata me posati ko prime minister se posati ko minister da ke munro katona ya dan ro na gay wala naman ro tuku ro sa tuku ni ko na kandi na ko tuku ni sin ko ro nga tanga baya ya min da public kino ira nangone do lele mo ngona ken dan do may edlib tagan do naka e de sana tik mantanga ni kila ya pero sando waro tak mena ka ro do kila na ka na torong talean berau sando ni ko na kan ro waro tak mengor yang rawati ko na conference sa sen rawati ko na press conference ya ona torong ba ro sando kila na Anda Sa sabab beli di restar tengah yang toto kasaranga uklan ni usapa matal ta kuchmian nandini na visa we saya to may nangono si tekbumiki na may biti na Fiji Broadcasting Commission me to may nangono ko sombe na visa urani osea maybe kimba 12 rua na kao reida na kena pakanting na misini se na bikatale na patakena na programu me nangono ya kinangono ko bulo. taman indu le uterisi nangona ya kiba mise bang tangan nakate takat begitu kita badro manakat au senti ko ngame ka kito sa visa we na computer talang may na ta may na computer so taman ni wulia balatan kake de manually dan nangona ke mamise tiko bumekina nanon kake de ni kakamraki nakat nakasando ko kirme be butu na the studio ya mendandong garaw na mendandita na right catch at the right time and the right place balata kese nga nandot na nakauka de bakati kung dotan na kaya at may nakakita ang dabulida iya sa kalunga pero nga ko sa tambaka nga na bata niya sala ko may nakarabi na kata may etaka sa sarapa rasam beauty kita nga may nakatuto ko na computer sa katatak nga na computer nang ko taman bisa ule well nang ko sa dindian nang ko kakamraki o sebuli tunga lew tal na ka pakam bimbi na misin lew na ka bobo tal la ko may bisa undo lo manito technician pabuli dew tal sa tal na ka bobo don mo kila meu edit ke se ule da ka bobo enda buli chuma nang ono todo ko Yer niro ti ko naman na lu yang gundo lo ko may bangko andam nga bangko tambakan na ka kaya Saudi. O ya usia nga undo buli tal ti kundo ngon din santang gasit ti ko santang buli tal ti ko sonaka. Ya nakakede nga anda buli don tagara ni na takaba pa binatay. Kandira tutoko. Kandira mi chikuta nga vikenda na yalo ni vya vuli na yalo ni namu vya bakati tumutaka na mukilaka. Impor sar nga. Ya na recho esa nga ni kame ni kuwa nga na base nga kede ko buli don kabo ano buli don kabo na base. Esa nga ni o tinga bang ko Saudi. Kaya bakay ko pinakata ni toso na namu kakamurakin ng pagkabat. Iko na bang karata liliw na ka may na may bukian na nung bata na nung program na pakambimbi na nung produce ta kang program me dot bang me dot to na singa nyo kito yung sa ng kawan na uwan ito program me una produce ta kang program me na na mataka me da na no na ne kabi una reda keda na veka keda na vea uwa keda top of the hour na katudo ka mer na tipu kina ndo na ka endondo no mer kilang ke baka una girbero me biti wada ban to tiko na no do breaking news ni kuwa baya oro na bare da mai na biu mai oya kito na ka baba langi kito nangge bakan do taka batolo biu mai kito na vita sa Tiko na ngona bindo big na breaking news may bigay. Lewu na kabaya, ito bulita nga na wasting. Sini tangkay sa bulita may sa ko
Misalnya anda beli tanah bising. Wambimiri kena bantu otak kena tup-tupu mendono. Mm. Baka biti baka bimbi kena baka biti ni Rolin dono bos papala nge kena bapa anda boleh tulis tu sebana bos biti. Kena na bosa endo dono pendu na bosa menton dono. Nakakeda anda na buli tamai. Iyo kundi na tuko sa sibiyong ko itul sa kumul kalimanamba kinaguti ko na tampan kita kompra. Isa nga ni raw-rawa to na kaya wi pameti ko kina nanomu interest oro nyonge ta kapag naka. Kaya kaya senga na senga ni binaka naka wi ko na baka rotaka siya mo na kamura ka wi nanomu daw ni bararong kampimpiya mera naka mera rongwada naka intento ni mera rongwada kanibuli talaga bir na bararong kanibuli talaga bir kenda nakakamura. Ito to yung posan da toda mera brako mera tinggo mawir nando bararong and the kilitan talaga kino kenda nakakamura tipo dono tipo se da kilabi nakatiko nakanda tipo na tipo se stenga iyo nakakita bira na bararong tipo yun do kaway taksar value nakaw kamura. Usaha ni bango so dolele of the cafe da kenera me ba pertania. Eu sanga ni kambra kan dona ka me boleh saboleh tu matang. Indara ni dola ban ku mat ko. Saboleh tu matang ko sana kila na tabo na positif. Maybe some song na bullet points na tu matang balik ni pasare da. Ko saro ni kila na kay ko binakat mo kambra ka. Sandi na to. Sandi na. Sabab wata bana bimbi ni bosa ba bitier bosa ba toki nalam ni matang ko kerobita lu cuk mikir toki na marame o litiendo ngunu o una buninda kuwa mayat me bene mai warong tel cunga mengo ule mila marewai bule bina ko ule mila dak vale bule mila ndalo wam bule cuk mikir bi kemu iya bina kana warong cuk mai iya nakena na Rakana bimbi na buli batakina nonta na bibi sau talaga mo nakana ilang beka pa kantawe na tu adapte bat kina bibi sau sayang bat kina bosa baka biti ini dakelachi ko na baka yang attack ini bosa hindi tel tunga na batanya tinga ini bosa babiti bulowe. Yo kambing bisa nga ko balat ta tungkol. Yung to may kanda bunto tanya na nang to ni posta na mala ni posta elelewu pero sa nga ni yan ta mga takati na posta baka bawe elewu na nga na oya undo babante o bango do lekin ni talama na nung babante undo lekin ti ko bakanda pala tano yo na maramti na gulo nga susuti ko may kina kito sinikila na pas bamba o pas nga bakanda kito di mamili tumbo takiti ko may na nito wale basta nga kina pas bakanda. So nanguna nga nindan ni undo babande oti ko sanduli. So ya to so nanguna sa pagkaw sanduli. Sa kanikila na raba me bande oti kinabosa ya. Balata ni Valentin iti ko bakanda we. Nanong bos. Eh. Yes, undo binak satu na Fijian dictionary dan do rate alkina. Menda reda na bosa. Ya na bosa me tau me da bangatang na bos pamba. Uira keda na barong tumay. Yang kenda kila keda na bos pamba. Merkila na yung paling-paling ikaw. Siya mo bakang di otak ati ko endo naka. Ona kilabi na kati ko nakai ko bakang di otak ati ko na tau ni bosa baka wiki di ko na baka nata. Yenda buli ra kaya na wiki na enda buli ra kaya di ko. Ini tu bale yang mentangang ko orto na lubeng ko ni nanronga. Orto lib nango na to pas ngawan nanronga. Ike mantanga sa kaki itu kilata itu pas nanronga. Nilib nango na rabi pas ngawan nanronga. Kito ni putianganan itu pasangan tabi betul na lebih boy bal kilo tal mga punda ipal mananga kiro sindo sek pampa kiro sek na bakanda kan lebih melawat ya endan na ninda ka kamera kendo tan talen na do tan talen na kena kaya ambalatan ninda na binakata tiko kenda na kaya nda tuku na tuka ni meron na tomboka meron na kila oir na barong
Makabuki ko na tukunan ni kusakat kat bakit na bakanda bungo bakit ngit na ta. Ito may kanda bungo na kene tukun ni vekito. Ni klama da kim do menaro nga da kene tukun menta ba matata takati ko merakila. Para Santila. pendindu na bossa na kentuli ni beta sanga bulutu na nanda to dalet inta Tila tolu todo. inta Iya, tu inta mai tolu pata dul te keo buni wai bola. Dorang ngon pala ada bo tu kuni chuku ni dolan rawa ngai tu kuno buni wai. Tol tolan rawa na bos ni banua. oh my right tunan ya di sobera na tika saranga me na koro ira sera bossa saranga manon kilangan na non bossa weekend na sama itu ko na buno ni takavaka sa nakilana bossa bakumbawi ika bukanda susu may nabubale bossa nga weekend na bossa wakati kento binda bossa nga bakanda wir nanda itu nanda tinanda kenda na bossa nga ya sa kasa tu weekend tale saranda leva madal takbada na kasa tu nga weekend yana kena bakanda ataki ya kambimbi ni pera ni bukana walisi Sina saranga. O baka samta kana numa tukun chuku simberin daru te ku bulo na nona dobi banda dulu te ko te vitalong Roni Jadi, wasi amanda. Tali view na nungu rongo da ka na vi banda dulu te ke na ngona ya. oku ya ni sando kinami kedi ba kuku na barong sana tik mai bale sana barong tu pa barong ena barong mo tiyan yan din tua o sikila ko enda kando interested nda ko be ya umbala tani do de bengo na kedi mo kedi ba kin men do na bosa mo tu kuna do ngir mo pa enda kuno ulo kan do na tik na bosa ya ya bala no no ni mbiti Diba don tek pa ya pero ba sa sa ni ta ka be ya kesa nga ngir mo wame organisani ni na tukun me biya dono tiko yung pisaw ta ka na kaya tao na kaya yun na pasang ko na kaya no kaya ya enda pa buli dito ko me ya Sa. pa buli dito ko yan naman ko sa nasod na kabaya kung bulo pa ando ko na biya ni kasakat kaya di ba ti magkananong pinagsak ko na marama rawar ko oira kasi nga ni ready ko yan ang dumomo pero baka nga sa ready nalay reda mai bakamba sare de sarti ko suli ko darati ko na matamu na katodo ko awir na tira terus man ka ni ready ko nando mo nga awir saro ni ready ko ko may na ito ko na pagyo di ko salak may na mataklilay ito kako ni mbera patotolo may men sembera ruan na wan mbera ni ko kad kad ba masatu ibalualis tambe lemon tea lemon coffee wakarota ki ko babinaka lako tali na bali levaro taki ko mai seru bena katar na ulu museda jala ko ko to mena kai ko bena kat me meti ko samu me muai sedava dambe o ka ko nyan dambe bango nge bitu ya kital tip pilo ka tip itu no ka ko din donawa isangani no dina nang disul-sul din dalak may balwalesi sulira na beti tulak mo kay sulira Tang na bali ko laka kay kaya batak ko na turang ada taka patikan da baya taka korak na nante ray ray nakanta tukunan nante paspota yung maruta kan yung buli maya behira kaya and kaya se ko jojo nga nangonong ko Saya sarvadiengu ortona turangan ni tabut sukaya simbol cengango situ bentrotra lagi polenggerit. kay sumbol tingar tura la yo ko sartal nga ko nangon kin sarada batik kina ko to tukon na bikti mabilib na kay nakana pos mantangaan pos ang mga tanong po kasi iko na ba iko ko ni berto na do kung unyang ko na tumay rong tanong pos na walis kaya kaya ako yung unyang ko na tungamay matakalila yung lako may binan kagkatwa pero na barong ito ko na kilabi na aksar ko ito ko na ako ang takbir na turang na nakakita ba ya ninda bulida may babina kaya kilabi na aksar tunga na buno yung na tikukina nimbera nyo dalawa ng microphone mabosa uy ko sa baro taki ko binaksar tunga sa masulaki ko may sa andambe sa kila o buru-buru sa barong
Santo no me sabaro te que pina que tu na be ka ke de pana na no mu ka to ko ka tu ni na sa tu mata mo mo bullet points na kai ko pina ka to mo bas kin na se na no mo breaks na kala lay bay andun do mo sabaro tak to dok sar to man ayo ro nin don singa to ba ko no ko balati ko na be ka ke de mo bas kin na po ona ronga da me ke ona ronga da me ke ona baro tak tu ko lay ke tu de to no mat ke be pala ka na ngono na una viatura kinin do verto na bullet points sa mi ubasa kina o sa kila na kya sartungan ka keden at punitipo kina ka una via basakin. Hindi na. Sa kalau ngata di verto na turanga ya korto sembulati ko nangon ya verto talaga na maramo no soko kerto na maramo ni sana butamaya tali mo tanga biyo jina bulo ni nangon ya serongan nantomo iya kambimbi erto tukuna na isulsul tali sana kabia bandin din takan na baroko-roko si cukup sana Dotan na ko na ang dotan. Dari da mantangan nira pero to mantangan do re to ya amblo bare walbi nira sa la ko ni lo ko palisi. Tantari da mantangan na ken re re enda sa enda korong balatan ni sinindo ere di kenda era upu ngaya ni merlenda pena mata ni matkonya meratan ne sulban de tuku tuma ko dia ni ko santo lava na microphone mo bos wira na marama na turang ara barro tu mar sin re diko era sa ke lava na ksara sta ron re ke lawir na ke muy re rai na ulu mana ke na seru na na sulu kan daramaka era sara ni re diko tu maya era sang mana kan re diko. Ya natutuwa bata na no muti ko ilo mani baliwalis. Kaya na no muti ko ito ito ba baliwalis. Pero wala ko bata. No may sulu-sulu no bukato ka. Babali ko kaya eh. Sabi Ya so sar naman. menangonong ko. Iya, sabi sa sar nga bali mo nang anong ko. Liwak ka bakando rate bata ko banggo. Para turala mere dendo vekito na marami ni bitin na lakay. May bator sa simbalakay. Kaya ako pues. Yang nga ngayon doon. Pero talak sar nga sa lepos. Yan. So, kundo talita ka tinan, din babali di ba pinakbaya. Ayun, sa nga pagkanto nung gusto balwalis. May daw la kaya mo sa nga ba sulira. Nandaw biya mo daw tula-tula. Kaya, nung pisulok ya daw dar na bising, andaw tula biya. Do baru takyo ba binak. Kakya daw dar na bising. Baleta. Na po nga na, ay, nanda babali di may kin. Kaya, kaya na nandito. Nakakit walis. May malwakot, ay. Isa malwakot ya, nagay malwakot. Ang kandat kulit dito ko sa tipo, eh. Yan, nanguna ya, eh. Ngano ko sa dentista. Hindi na. Hindi sa na din ko na bisa bulo Ando na Andali ko, iya. Iya, ise chuk nga sola ka menda rele suba menda torchu nga baka bimbi. Ninda bos chuk na nanta bosa baka ituke. bersara. Ondo warung tu ke mo warung tu ko bertu na FTC na kada bakti ko na news. Ke urung adan ta nakai tau pakatani. Yan na boss sin pa ko na ka unto desel sarang nga bertu na kada bakti kakin FM. Pala kaya esa nga nita balwaira and the populity right. Kaya tambura kina itu kaya tukut na ka. Wana kakita esa nga ni and that okay mami na sandin din na kakamburati. Ero ni kimembe babuli gitu kan. Inda ko na ni talang kore. To wala man to ulikan ko sa pamal ko. So di banda ta tinum de tu ko dala na ko se ba atake. Ang se ba kaptu kaya, ang sa tu gani ke da kaptu kaya. Lip server to ndo ba binu bina kamay biyaw. Pat sa nangon ndo banda ta ko tol ni tutuku. Wang tek nga na bo se raw ah. Yes nga ni don ya. Ilu ke mami banda tek ni tutuku ngecek ngel dole rede talema do rituales. Mereda sando no se senga, ke senga viso tek tali. Sanjin. Gimana balik sarut me runa yao wana mo mo lichi ko ni semberan yo waita belati liu tanaka mo sa kabilong mai. Kaya ko will news, wala kaya nila yung sa bandiyo niyo, kasi bandiyo tak na mitutuk mo bili ka, siguro to na bandiyo tak. Di ko lang kaya nila dami, tora na namin tutuk bili ka. Yung redes sa nabos sa sintan doon, isa utaka, ano, and doon mo dengo kina, dengo, waro taka kaya, anim garno lewili ka na itukut.
sino dito nga meto tumba to kilometer na niyo sa tuwan daw ta kaya wili ka sara o mandando wili ka raw wili ka wili ka inawalis ka kakila daw wili di kiman sangan ni iya sangan nanto mo dito nga ni walis sa nga ni studio ang dami sara siya waro ta kipo. Wow, doma da men bilo ti, se dona bilo kofi, Iya, me udah bala na bakasama me tubi na katu. tu binaksar tu nga ni pera ni bento labo na magkakon. Berarti Ah, kasi nga ayun na marong ti bar na kilabi na. eh. Tapos doon ko ni kita ublo pa. Ni ko sa baro ta ki ko binakatu. Ni ko sa andambe. Gay ito labo na magkakon mo boss. Tatalan rompong anak kahit ulit ang sa baro ta ki ko. Ah, anjena. Sandi na todo. Isa. Doala buli leo ke mai buli le chiko na lama ni mada wa ngombulo na ni mai mitor baka bimbi na itai. Ni vai te te kem ni chiko kina en kadi kadi vai kina recho siang wala nga ni wala ngaya ni sator mai na ngusi na basa basa musaba madal tiko na kami pakarutaki baka yau bikim ni na barong tiko mai leo na kami na kanda bulida be na maramo na to bulan to kain bulo malaini lingelevu kani marau ni sulit tu nono ngone ni kua ndira ni segala sungan bingo korto na sarangito to toko mau tina gito bulo maro taki ni gito tiko na makumbu muni Yeah. rode pa matanta ka manta bulo na nomuni na makumbu muni to robong gito tiko. Sabi na tatarising ko na makumbong kasi doon to pero na makumbong. Kaya sudo nga in Islandi, political Islandi, le wuli me balar to sama ni lako video to tamana tinanda to le takataka le na pichira bigyan na tamana to sama ni to kibiti. Le wuli tiko valele na subagramma, dito verto na plus 15 subagramma, dito na timili suba under 19. Pagsawat niya pwede kita under 20 ni Viti, yung sa World Cup. Pakingo, alis tala mo kwa may kitale plan hindi sa mainting tech ko may tipo na team ni Chiefs under 20 sa tiko talaga ko na squad ni New Zealand under 19 yo kwa sa hindi kita ko kwa may sangi to rugby nga may dito balilay na Hamilton Boys may buli ba pakindo ng Hamilton Boys may kita Polina na president ya. Ya, sanda toko ni na makumbunda ni sanding ita kana non renting ding ni merasang gito rakabi managa kito no buno keren gitu kito na tukina ken gitu to New Zealand nilengit tal na biasa buru-buru ya sara sanda babil bina katiko bana kalo ni sara toso na makumbunda ira na lubian na makumbunda nangonong buhay na may kaira sanding ita kamera bakay doray ken sanda tung hamen na kapito po ni pera ita masulakiri tito na nandra kalawer sa to ra ito Yes. marate ko tito na manong ko kito to ko ni ko tito and beka ken sar sabado na manong ko ito kaya kito to kay kito to kan sa tito na Se totoka vinaka vakalevo na vei susu i vale na le vakavatokana i tumba na vei susu langilangi e vakadhoritiko na lomoni vale nakavale sarambulonda sibirangani me tava na taro vitalana visule tal na ngona vikimnike vakaitiko mbeka sona turanga maramo ni vinakatamo ni vaka vinivinaka mbeka veira se matira tale na vuli se num ni taka na vida na pagsawot pagkatalanga kinanggo na num sa ating goy na num to programo na bongga kay viti e autero sa kinangonong gumbulo. Nagsarvale taris na vale na streti na vale na vikaro ni Vitabina sa mitakan ni na baunggit kumuni na turang amarang sa kumuni na turbo na manelewa o ni ngandra ni na Vitabtek kumuni na putrara ni kakamuraki sa kalangan ni Richo na ngonong kosta kalangan ni Richo lalo ni Saron Vitabina ni takaba na kaya na muni gumatuataka na garap na matanggal at takbang ko.
sa umaruta ka man nga maybe ti ulay laku saray na PGTV rito ulay tal no pati kiyaw na no pati ko buli may kya aureda na wira na ngone kwera sa ati ko na natampanay ni Rachel Aloy maruta kan dina o maruta ka ito ko sana ka unge bartak peto menataka wala ta kenta talaga nga sa dapat sa sabay tayo balili na Rachel Aloy ki natampanan ni Pacifica iti ko talaga nakain restaurant di Tina. Victim ni ng Manila, nataro ko ng Manila, hindi kaya takalaka. Hindi mo matutak. Matay man na. Munikila, si nakatakan ko ay pinakatindi ng pinapagor. Isa nga ni natakatakan ko, isa nga ni natakabangan ni kuwa, madami ko, sandali nakapalin doon ka. Hindi ko kentang na nga, ang matutakan, ang bilira talilip na kanya doon, medalay Pilipina, kako ni Bawal ka. Yung doon na workshop, takan doon na pandukuha na kandidia, kabila, lakukin. Ipikito atero, tulip sa na workshop sa nakikit. Ayaw mo nga, pintinan yung sangga city ko, ang doon ko nga, ulit kitin. Pwede nang dobuli talilip na ka. Ito ko di mae, na madami ko pero na doon ko di ro appointment na missionary. Pero bitalo no bata na ministan, di broadcasting in Island. Kaya, andun ko na, sabitan ko na mata, kiro sa ating may kiro lirin ko, sa confirm na ni appointment. Go, beli barita ka ba ko ni Tonton, no? May tosot tipo, na korinubuli ko ang garang kenta na Pasifika, and na bulida na media, pata sa ati ko buta ki sa may tengo kosot ko sa natal yung gay tosot tipo. And doon, meron doon dola batalin, doon kinang umisala, meron rabulital kinang Pasifika ko kakitore de tiko ini Islandia ng ano ko bakari sa so tini malele vale ng ano merala ko may natampanan kakaburat ito manangang ko bidel ito tiko ko bidel advertisements ina pepa me apply ma to no ni bidel sa saranganin do ambo or to no apply tal may mbeke to or ni tonga ngoni samo au sanga nikila au kila ni may talangan na ro ni tukunang go sa nga nikila sa natapot tali me kito baka meron ni retract ta kime kino ira nang wani meron me kat dibate sa nga baka ni nonra sa nga baka ni kaya interested kina yo kumpulay community ko na doon ko naman nila ni parang tingnan naman ko tambanan ni takatakang ko Biki mami na sa ati ko kinabantindi kime marutak pati ni kime marutak kim sa takaptik nga na Oh, binakabali maybe timantangana ni mami may na FBC situ ngango situ benra terla sinaman ni ronga kati ko binakabana turangan ko nung nando keke mami na lako ni nalay huli kata talaga ita ando keke sa pali ko pa ito kaya na awas sa kunot kita sa realian na turangan ro mami na marama sa realidad ito ngango sibuti ngango situ benra terla may witi. So, may time ko kwele mo naka, ang maruta ka niwa around yung takapatake kwando na so nakando kay bataw kitina kaya tawag ko may nangono ko kim may misako ko nga na beka kaya kaya may bataw kitina eh nangono ya bata na buli sa kaniyo tingawang ko sa uti and na buli ko nga na Hindi na todo. Kwe, pabili binaksar balibu. O klani na warong umayo turang tau si tibenda turala. Katali na yade na buti tiko na lumani matongko. O pabili binakan ni Robican na release. Pabili binakatalangan ni Dombo na numito yan. Na marama. Do bay tayo tiko nakakamuray na walis. Ida na numira talaga na turang. May kau ni sa kabuta chukumay ya may baka ni ulit ko ni marama na bulong ko kaya singa ni baka na numi ni marama na singa na no ni kawal ni singa kan ni maraw ni doya romay na marama to sureti pabi ni binaktal nga biki mumbulo au klan ni marama so sar ya na nunggu reda na nunggu dingko nunggu kerker do na kana nunggu maraw berarti ni kila ni tarot nga may katun ni na dumumuni na nunggu patapat na nagsarvali Teresi
Isa. Sandon, wano ni pinakasar valeu na no mundo laka-laka matatiko na bonga kibiti au terro kalau ngata tiko no mundo sasanga na lomo ni ampakingo do tala na ngono to ngai sota kino menisilandi se mai biti galito manital na vital. Katu sangale sosara na mos, ya. Plano Kosa sabi sulit ko. don Nagsarvale, lalo man wikim do. nakawali usar bulo mata kumanda. Ya, mate. Naka. Sa nako nako makalemo bigyan ni nawarra ko tikumay na kayo nakanipua sampai tama na nonton bitalan no kay nanonda maramba bulan ito kay bulan sureti bulan maleni linga lemo so talaga na yata da buti tikumay ngo anding ga TV si Mary Stokes nako malemo ela final wangga di babalay nolong tikumay mo bulo ela. Lolo saren vale po. Nah, kuna kawali puluh tahu na siya mati kumai ena nonton vitala no ena sigu na kadi kue kan marau nira suriti mai o irna nonton marau mera pai tapi ena dona ngona malabro sulit tu nonra talendi na nonra kilaka na nonra ngauna mera laki bakai tapi na kakambra kena walesi rakin bikena mena release Amunanga na bita na yara na butang gombulau bulo na sigu na kadi kue vitalonga wame wanga ni sanini o nau soko isa bulo wasi madar mrobalemu totokan dinai nindang ke beronga to sona yata ko sarayali ani ya seda na numira tiko nga pinakabalim sar bikem ni na siya matiko mai ena sige benang di ko sa pa ko maden bikem ni ni kalonga tiko ni mata mata naka